E koe, kaumani e mala e koe, pe ta ona e tanua ia sisu. E tuina loko kolokota e aha koe. E koe whare lotu koe koe Church of the Holy Sepulchre. E koe tau ki unan peke ke tau ofer ke he matapā. O kui loto ai whitu pehena e. Kau se whai a sisu. Na mai whitu kou pehena e tanua. E ulanga hu whare lotu lahi kone o patoksa hon. E koe pe mau inga pe, ma pena e ton pe ke ua. E kei tauhi ngahi fu. Ngahi fu maatanga koe nia koe uhi. E kua mai kakaia, pate mo usio ke ku pe koe mala e koe ne tanma sisu. E na wasi mai loto koe. Na wo o ala ki ai. E una whakaukau e a whai ngaivi. Whakamo ui mala e. Pehena e. Na e tanma ia e ki ko sisu Christ. Whege. Ku mahina rau tolu ia. E ahoni. Malo pe koe uhi koe. Mahina koe ni. Mahina ka tau tolu. I ko Jesu Christ e ko si he vani. Whege. Maa kono mahu inga pe o e feitoni. Ko whamanat ka tau tolu. Na e hoko o mooni. E pekia e ko Jesu Christ. Hanga tānoka Paula ia korinto vai tāne ma. Koe lotu whakaristiane. O kumakatu unga ia i he tānoa. O e toetua e ko Jesu Christ i mane pekia. Pane kai ke toetua Jesu mane pekia. Mo ke iho muanga halapa kai ke ha. Ko speria ke tau whanono. Whege. Tui kono mahu inga pe ia e ngahi fuu. Kai lotu koen. Pailonga i ngai mātanga koe ni whetuna e pekia tau eki. Koe whetuna e te rio ai. E whawheta i o kei mo ui peo tau otua. Kei mo ui peo tau eki anga tānoa si ope watahi. O ko ilo mo ui hoku koe i. E te mito e tuk mai i whunga e fuki mui. Ka osi hoku kakanoa ni au au nga. Te mamata kia e loha e ko ia a hoku whakamo ui. Kau pepe mahal mo i tau. O me tu he feitu koe ni, whamanat mai te tau tolu. Me feitu koe ni. E nei tānu ai tau eiko si sukai tau whama oi, o mai ka kai o pirikini mai ki ai. E whamanat ni ke kia.